Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke bengabisamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke zishisa bhensi loku ngiyifaka kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze zingakuphuthi lezi ndaba ezenza njengamanje-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona-ke namhlanje ngiletheke udaba-ke laphana-ke olushaqishayo-ke ngempela-ke laphana-ke isihluku-ke umama ebulala ingane yakhe yomfana kanye nentombi yayo. Wuye umfana oneminyaka engu-25 years odutshulwe wabulawa ngumama wakhe amzalayo oyiphoyisa ngemuva kwengxabano ababenayo. Ithe iyabaleka intombi nayo wayidubula yalimala kanzima kumbula kwembeswa kuyona esibhedlela. Akwaziwa ukuthi bebebangeni, intombazane ina-16 years yeminyaka. Lesi sigameko senzeke eBohlokwa. Abantu-ke laphana-ke bayibuza-ke bayiphendula ukuthi-ke lo mama noma kuthiwa-ke bexabene kangakanani-ke nendodana yakhe-ke laphana-ke, kodwa-ke sekungaze-ke ayidubule-ke laphana-ke ayibulale. Abanye-ke bakhalela-ke nentombazane-ke laphana-ke ebingenacala-ke laphana-ke nayo-ke ayidubulile kuthiwa-ke isesibhedlela-ke laphana kumbulwa-ke kuyembeswa-ke kuyona-ke. Kodwa-ke mina ngicela lapha ngama-comment section-ke futhi-ke uvo lakho ngalo-ke udaba-ke lolu-ke ukuthi nawe ucabangani-ke bese wenza okulungile-ke nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke zintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.